Assalamu alaikum cemaat. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baş. Жақшы жоğun başka birazını koylar çıkar. Tak yaşları bular 1, 2, 3, 4. В основном 4 тишкен. Возможно, жалаң 4 тиштер болып қалды окшойт го. Жалаң 4 тиштерин. Жоğun жо. Мына турган кой 85-86 чыгат ушун тартылган. Эми ушуга салыштырып караңыздар мына. Почти тегиз койлор болду мына. Жалаң жаш койлор, бир дагы картаңы жок бу жерде. Мына койдун жоондугун караңыздар мына. Жанында турган 2 тиш, мына 4 тиш кой. Жок, 6 тиш кой экен ошо. Экини туган кой ошо. Баларын айталы, балары 40 миңден. Коюлган кочкордун видеосу бар туугандар. Кимге кызык болсо таштайбыз. Метрдин үстүндө өтө чоң кочкор коюлган. Көрүңүздөр туугандар. Жайгашкан дареги Каракулжа району Лайтала айылы. Ош областына карайбыз. Бардык багыттарга жеткирип берүүнү уюштурабыз. Кыш. Бардыгы ден соолуктар таза. Bir kızılı var, 4 diş. Bir buruyu var. 2 dişe. Çiğrak жақсы koyular onların. Densoqlar taza. Cetkirperini uyuşturabız. Kuyruklar açık barnıkı. Görüңүздөр. Barkıl ekönü de koşup bereriz. Kimge koyucu gerek bolsa aytыңыздар. Bir yıl bekar kaytarıp berişet ekö. 100 koyudan göğü vardılar, açsanızlar. Tayar koyucular var.